Pemirsa, parade busana adat khas daerah Kabupaten Kota Sejebak Bali, Pinaka Edan, Pesta Kesenian Bali PKB, Kaping Petang Dasa Pitu, Kemargiang, Gedung Steranawa Art Center Denpasar. Parade puniki, Kap Tiang Sida Nyobiahang mewali mekudang-kudang pakem miwah tata cara ngewigunayang busana adat khas Bali. Parade busana adat punika nenten wanta nyuguang keluan busana adat, nanging taler metu tujuan untuk nangyang rasa bangga keramane majeng produk lokal, saha nguripang mali potensi ekonomi pengrajin tekstil tradisional Bali. Lianan punika, keramane taler kewohin indik penguruhan busana saking suang-suang daerah ring Bali sekadi wasta, kawigunan saha galap nganggen nyane sanedados identitas praga, turmaning penata busana. Suang-suang daerah nenten wanta nyobiang asiki sora busana khas nyani, nanging mekudang-kudang busana pini becik sane kaanggen ring pewiwahan, perjuru desa pecalang wiadin busana sane sering kaanggen ring perikrama adat, agama miwah sane lianan. Nanging busana pinggit nenten kesolahang mangda kesucian nyane kantun keraksa becik. Tios punika parade busana taler kesuguang dados cerita sane ngedautin mana penonton. Dewi Swarini, Bali TV.